Komandantica NATO štaba Sarajevo, brigadna generalica Marti Bisel, posjetila je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, koji je zajedno sa udruženjem Tranzicija bio organizator okruglog stola na temu Bosna i Hercegovina i atlantske integracije. Za ovaj događaj vladalo je veliko interesovanje među studentima, ali i profesorima i gostima ovog fakulteta. Obraćajući se prisutnima, generalica Bisel podsjetila je na ulogu, istorijat i najvažnija načela NATO-a, koji je nedavno proslavio 70 godina od osnivanja. Thank you very much for letting me speak today on this important topic. I am looking forward to discussing NATO and the process for joining NATO with this group. I think it's important that we continue to dialogue and make sure that there is good information out there and people can make educated decisions. I think it's important for the citizens of BIH to determine their own future and to let the leadership of the country know what they want. Since 2005-2006, BIH has indicated that they want to move closer to NATO, and NATO is prepared to help them do that. But this is very much a conversation and a discussion among the citizens of BIH, and it's for them to let their leadership know what they want to do. Again, I look forward to having this conversation and hope to come back again and have more conversations here at the University of Sarajevo. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, profesor dr. Nedžad Korajlić, nije krio zadovoljstvo zbog posjete generalice Bisel s kojom je razgovarao o putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Drago mi je da je NATO se uključio intenzivnije u ove sve procese. Drago mi je da će generalica objasniti našim studentima, profesorima, agencijama za provedbu zakona šta nas očekuje u narednom periodu, koji su koraci i nemojmo očekivati da će nas neko onako uzeti za ruku i odvesti. Mi moramo sami poduzeti mnoge korake kako bismo ušli u NATO. Ključni koraci su vladavina prava i borba protiv korupcije. To je ono što nas opterećuje sve i što moramo svi da damo puni doprinos u tom pravcu. Generalica Marti Bisel istakla je da je partnerstvo Bosne i Hercegovine i NATO saveza dobro, ali i da je važno nastaviti voditi dijalog i širu diskusiju o svim pitanjima vezanim za NATO, kako bi građani dobili kompletne i tačne informacije. Nakon predavanja generalica Bisel odgovarala je na pitanja studenata.